deca, lečenje dece, preventiva. Nameštaj Đorđević nam je dao ovaj lep i udoban ambijent. Zahvaljujem se i gospodinu Ljubiši koji ima sluha za medicinu i za pomoć deci. Emisija služi da bude bajpas između nas i vas, odnosno između vas i velikih umova Srbije. Ja sad predlažem također da pozovete telefone bolnice Ostrog i da tamo dobijete konkretne informacije, ako ne možete direktno nas dobiti, i da zakažete preglede, jer iz bolnice Ostrog se izlazi zdrav. Idemo na jedan EPP, pa se malo odmorimo, pa se vraćamo u emisiju u službi zdravlja. Nastavljamo našu emisiju Na pravom ste mestu, televizija Kopernikus, emisija u službi zdravlja, produkcija Ostrog Medical System, televizija Kopernikus. Zahvaljujemo se nameštaju Đorđević i nastavljamo priču sa Dragoslavom Maksimovićem, doktorom medicinskih nauka. Telefoni na koje se uključujete su 011 2600 0233, 2600 151. Tema je preventiva, nega i lečenje dece. Doktore, pričali smo o lekovima, u zloupotrebi lekova. Kako sprečiti zloupotrebu i koji se najviše zloupotrebljavaju? Rekli smo, pretpostavljam, antibiotici. Najviše antibiotici i antipiretici. I eventualno lekovi protiv bola, a to su u stvari kod dece relativno roditelji su pažljivi, ne primenjuju one jače antireumatike kako se to, ili antipiretike, jedino ibuprofen, njega, odnosno nama poznat kao brufen, njega treba opet po savjetu lekara, a antibiotike sad je već zabranjena prodaja bez recepta. To je jedno od rešenja. Drugo, da roditelji shvate i da veruju malo svojim lekarima kad im kaže da ne potreban antibiotik. Mnogi dožive nedavanje antibiotika, nepropisivanje antibiotika kao uskraćivanje nekog socijalnog prava. To nije uskraćivanje, nego ja mislim i nagrađivanje deteta ako svoju virusnu infekciju završi bez antibiotika. Imamo nekoga na veze. Dobro večer, dobrodošli. Predstavite se i naravno postavite pitanje. Dobro večer, ja sam Toma iz Vrnjačke Banje. Htio sam samo da postavim doktoru jedno pitanje. Dete mi je bilo staro mjesec i po dana. Odveo sam uveče večeralo i oko 4 sata supruga je primetila da mu nije dobro. Odneo sam ga u Kraljevu na dečje odelenje i tamo su ga pregledali, imao 41 stepen temperaturu, izmerili mu učmar i rekli mi za jedno 2 sata da dođem, kad sam posle 2 sata došao dete, oni su mi izjavili saučešće da je dete preminulo. Pa sam htio da vas samo pitam šta je to moglo da se desi, ni danas dan nisam došao do prave dijagnoze šta je to moglo da bude i koji je uzrok. Hvala vam na pitanju, doktor će se potruditi da odgovori. Pa postoje ta urgentna stanja, zato sam ja i napomenuo da deca mala do 3 mjeseca, svaka temperatura treba da se odmah jave lekaru. Jer po tom slikom, kako to u medicini kažu, fudrojantnog, galopirajućeg toka, skoka temperature, mogu da se jave u meningitisi gnojni koji umeju da imaju tako fatalan tok. I verovatno ovom detetu da je rađena obdukcija, moguće da bi utvrdili postojanje takvog obično i da je upala pluća i da je sve bi išlo malo sporije, tako da je neko moje razmišljenje u tom pravcu da je neka afekcija centralnog nervnog sistema. A recite mi zašto to roditeljima nije rečeno? Slika kod dece, dok im je otvorena fontanela, to je nekad i skoro do 2 godine, meningitis je vrlo podmukla. Ne ispoljavaju se klasični simptomi, nema zatezanja vrata, nema kočenja vrata, nema nekog energičnog povraćanja. Tu je praktično jedno opšte stanje deteta loše uz pojavu te febrilnosti i tu je vrlo
sad, recimo, savremena dijagnostika još može da se i ultrazvuk, kako je otvorena fontanela i tako dalje. Lumbalna funkcija je najbolja dijagnostika, ali, kažem, malo je bolno da roditelj ne sazna zbog čega mu je preminulo dete, ali mi se zato trudimo ovom emisijom da edukujemo što veći broj roditelja i što veći broj gledalaca, ne bili znali šta u pravom trenutku da učine. Evo, recimo, rekli ste bol, rekli ste temperatura. Pada mi na pamet ono čega se roditelji jako boje, a to je kašalj kod dece. Kako je vaše mišljenje? Kad tad da se jave lekaru? Kašalj je simptom koji spada otprilike je 5. po učestalosti javljanja iza temperature, bola, sviranja u grudima. On je 5. Međutim, kod nas postoji zbog te, što kaže, istorijske priče, tuberkuloza je nekad počinjala kašljem. Ja mislim da postoji jedan strah od kašlja. Ja lično kašalj kao simptom ne lečim. Postoje dve forme. Jedna je akutni kašalj koji traje do 2 do 3 nedelje. Ako nije praćen nekim dramatičnim, znači pratećim simptomima, nego samo kašalj, on je najčešće izazvan jer su pluća, odnosno bronhijalno stablo je praktično i sve što je u okolini, a naša okolina baš nije preterano čista, sve strane i materije, gasovi, bakterije, sve što dođe, to se praktično čisti. Produkuje sluz koja se nagomilava i podstiče te reflekse kašlja, tako da je to slivanje iz nosa i tako da. Roditelji, ako kašalj praćen pojavom temperature koja se posle 72 do 96 sati ne izgubi, ako je praćen pojavom, recimo, ubrzanog disanja, ako je praćen sa simptomima sviranja u grudima, ako ima pojava laringalnog, onog promuklog kašlja, kao lavežno, ako se pojavi sukrvičav ispljuvak, to su sve stanja koja treba odmah, ne za kakve dalje kašalj, mnogo dosadan, uporan ili nije, da se jave lekaru. Dragi naši gledalci, i dalje ste u emisiji u službi zdravlja i dalje postavljate pitanja. Imate telefone za uključenje, imate telefone bolnice Ostrog, gde će vam ljubazno osoblje i odgovoriti na pitanja ako želite i naravno da zakažete vaše preglede i da, ono što se kaže, izađete zdravi. A pomenuli smo kašalj, pomenuli smo temperaturu. U narodu vlada opšte mišljenje da je astma u stvari najzastupljenija kod dece. Da li je statistički to uopšte tačno? Postoje statistike koje govore da postoji povećanje, naročito u visoko industrializovanim zemljama i tako dalje. Međutim, kod nas po pravilu mi nemamo neku pouzdanu statistiku, smatra se da oko 8% dece ima astmu. Međutim, mnogo veći problem je što je astma jedan bolest koja nema neki tipični marker. Kao što recimo imate dijabet, imate povišenu glikemiju. Međutim, ovde nema. A sa sličnim slikom se ispoljava i bronhiolitis kod deteta, to je jedna akutno virusno infekcija koja zahvata te male bronhiole, koja ugrožava ponekad ozbiljno malu decu, pa takozvani wheezing bronhitis. I sve se manifestuje kao sviranje u grudima, a nije sve nije astma. I praktično mi imamo i specijalizovanu bolnicu, gore Dedinje, koja se bavi sa specijalizovanom bolnicom za plućne bolesti dece. Onda imamo institut za majku i dete i dečja klinika. Imaju takođe specijalizovana odeljenja koja imaju i opremu i kadar koji to jako dobro diferencira i adekvatno leči, pošto je to dosta učestala bolest. Ali opet nije najučestalija. Naravno, nije najučestalija. Najučestalije su ove banalne infekcije gornjih disajnih puteva, ako se to gleda. Ali je astma malo ume da ima opet svoje, to je i više uzročnika i različitih i više stepena kliničkog ispoljavanja različitih. Može da bude blaga, može da bude teška, može da bude jako komplikovana bolest koja čak
zahteva primjenu kortikosteroida i ovih imunosupresivnih lekova i tako dalje. Prema tome, vrlo složena bolest. Srećom, to su vrlo raritetne te najteže forme. Sad se to blagovremeno dijagnostikuje, diferencira i počinje tako da više, mislim da ne treba da bude bauk i da roditelji mogu da budu spokojni, bar ovako što kaže. Ajde da odgovorimo, već kad smo pomenuli astmu kao najučestaliju, dobili smo odgovor od vas da nije najučestalija. Ono što mene interesuje u stvari koje su najučestalije i najčešće bolesti kod dece? Najčešće su ove infekcije gornjih disajnih puteva, a to su rinofaringitisi i tonzilofaringitisi, upale ušiju, recimo kao neka malo nepedijatrijska strogo tema. Krajnici kao večiti problem kod dece, krajnici kao ljudi se i boje i ne boje, dolaze kod lekara, ne dolaze. Kako je vaše mišljenje o krajnicima i koje sve komplikacije mogu da nastanu sa zapaljenjem krajnika? Krajnici, to je dosta delikatna dijagnoza. Svi misle da je tonzilitis i da su tamo samo crveno grlo. I zbog tog sindroma crvenog grla se prospu tone antibiotika bez veze, bez potrebe. Šta bi vi konkretno radili? Da bi se treba lečiti bakterijske forme, a to je one koje izaziva streptokok bakterija, koja je, zato postoji jedan preterani strah od tonzilofaringitisa, odnosno... I tu postoji strah od roditelja? Jeste, zato što je nekad kao takozvana tercijarna komplikacija javljala se reumatska groznica, odnosno oštećenje zglobova, oštećenje srca i oštećenje bubrega. Posljedica tih specijalnih imunoloških dešavanja koje se zbivaju u organizmu. Međutim, zbog sad ovako bolje dijagnostike, a izgleda i biološke promjene karaktera te samog streptokoka, jer u prirodi postoje periodi kad se neka bakterija prozli, što bi narodski rekli, i izaziva više komplikacija. Tako da su sad reumatske groznice i te oštećenja, srčanih zalistaka i tako dalje, srećom vrlo retka. Ali strah postoji i zato se pomalo široko i nepotrebno ponekad daju. Drugo, te tonziliti, recimo tonzilofaringitisi mogu da budu skopčani uz ove boginje i uz infektivnu mononukleozu. Znači sve su to virusne stvari. A šta roditelji trebaju konkretno raditi da im ovako prostim jezikom kažemo? Roditelji treba da dođu kod lekara, naravno, nikad ne, jer postoje čak i virusi, i da sačekaju izvođenje, do rezultat brisa guše ili tonzila, pa tek onda da se pristupa. Ne postoji rizik od kašnjenja, recimo nezapočinjanja odmah terapije. Iako je streptokok, on se već posle 24 sata od započinjanja terapije pada temperatura, pacijent se osjeća bolje, ali treba onda 10 dana terapiju sprovoditi, a ne opet prekinuti na svoju ruku. Suma sumarum, ne trebaju se boriti jer to je prva zaštita organizma. Pošto je prva zaštita organizma od bakterija, u stvari oni su prva odbrana. Kad je indukovana operacija, kad je indukovano vađenje? Naravno, ako se ponavljaju često, a smatra se ako se ponavljaju često te bakterijske, više od 4 puta, ako je praćeno promjenom njihove građe, dobiju karfiolasti oblik, ako se pojave u takozvane angularne limfne žlezde u svakoj od teh, kad podigne dete glavu, ima kao male orahe. To je obično znak da su ti krajnici samo tu pasivni, da nemaju više neku zaštitnu ulogu, jer su oni svojevrsni filteri. I onda uz konsultaciju otorinolaringologa koji izvode operaciju treba, recimo, vaditi krajnike, naročito ako ometaju noćno spavanje, ako ometaju disanje, ako dete ne napreduje, što se vrlo često dešava, oni umeju, to je taj takozvani hronični tonzilit, dete ne napreduje, umorno je, bledo, s podočnjacima, izgleda
da ga nešto muči, a niko ne može da otkrije, jer se često na tim i ne nađu na tim hronično promenjenim tonzilama bakterije, pa se